Miroslav Spasovski me profesion është mjek, që herën në mëngjes u përball me mungesën e një koshi plehrash të zbrazur në lagjen e tij në karposhtë të Shkupit. Mospasja e mundësisë që të hedhën mbeturinat në kosh e detyroi që të lëshojë qesën në deponinë e krijuar pranë kontejnerëve. Aspekti shëndetësor është alarmant, thot mjeku Spasovski. Ovo što gledаме е одраз на една неубавина, значи да, едно мизерија. Естетски ова не е убава, убавина овде нема. Меѓутоа, на дното на ова мизерија постои уште една поголема мизерија. Тоа се микробите, тоа се микроскопски организми кои што ние гледаме. Тука се и салмонели, и ешерихи, и клепсиели, и туберкулозни бацили, така да ова ние го газиме, го внесуваме дома, тоа го дишат после нашите деца, затоа што прашината од доле се лепи на теписите наши и така натаму. Значи, медицинскиот дел е уште по-алармантен. Mjeku Spasovski thot se më të rrezikuar janë personat që kanë kontakt drejt për drejt me koshat e plehrave, e sidomos te pastrehet të cilët ndonjëherë kërkojnë ushqime nga koshat e plehrave. Можно да се појави туберкулоза на ова време? Апсолутно. Туберкулозата е социјална болест. Значи, кога ова дно е достигнато, тука ги гледам овие да нема некаква конотација непријатна, маромите доаѓаат овдека, се хранат од овде, манипулираат со ѓубрето. Значи, во вакви услови апсолутно имунитетот паѓа и ќе се јават сите тие опортуни инфекции, меѓу кои туберкулозата. Spasovski këshillon qytetarët që të shmangin afrimin pranë kontejnerëve, veçanërisht kur ata janë të stërmbushur apo kur janë krijuar deponije për rreth tyre. Ai thekson se për shkak të rrezikut nga mikrobet që mund të barten, është domosdoshme që qytetarët të dezinfektojnë këpucet para se të hyjnë në shtëpi apo në ambiente të mbyllura.